Hi mga ka-Ronbel, malipayong Martes kanyong tanan. Malipayon kay ko kay magluto ta sa usas akong ganahan nga isda. Nga mao ang kitong or rabbit fish. Og ato ning escabechehon. Other ways to say escabeche kay marinade, pickling brine og marinated dish. The origin of the word escabeche is Persian. The Arabs brought the word escabeche to Spain in the 8th century. Ang Filipino escabeche gitawag siya sweet and sour dish nga na-derive from Spanish escabeche which was introduced in the islands during the colonial period. Na-mention ako last time ang kaning rabbit fish nga gitawag po siya spine foot. Nabilong siya sa family Siganidae. According to wikipedia.org, ang iyang scientific name kay Siganus loridus. According to researchgate.net, makakuha ka ng amino acids, fatty acids, og vitamins and minerals. Og matod sad sa webmd.com, labi na ni Danny Paul Baby, MD, maka-improve ni siya sa brain health, maka-lower sa risk of heart disease, maka-decrease sa risk of depression, and of course, great source of protein gini siya. Super maka-enjoy gyud kung mo ni sud-an. Best for a normal day or any occasion gyud ni. Unsay sud-an niyo mga ka-Ronbel. Enjoy mo sa iyong lunch. Happy Tuesday once again. Mo kina Ronbel Gums.